Khona ekhaya ngibingelela ko Dokotela eMpumalanga Petrif ukubona umbusana ukhanyisele kuhle ukuthi amasiko agcine walandele ngoba yonke into ombulo khona ekhaya ungayenza ungasilanda isigubhu wenze lona kwenza ukuthwala noma beyini kodwa uma idlozi lakho lingavumelani nawe uzoba nenkinga mbulo khona ekhaya yonke into yenzako ivunywa idlozi ngosonke isikhathi mbulo khona make sure ukuthi idlozini lakho sethiweni zakho uyathathisa ngosonke isikhathi. So ungayengwa ngabantu ungathi ubona umuntu enza ukuthi nawe usuyakwenza ningabe u4 niyofuna into oyedwa kodwa ifike into ingasebenzi kulaba u2 but abanye aba-2 ifike isebenze why is because idlozi labo livumile kubo. So mbule khona ekhaya ake ungilinde lapha eThekwini kusasa zo14 zika May ngibe ngiseThekwini mbule khona ekhaya mawungidinga lapha eceleni kwemanzi ulwandle eNorth yes ngiyabe lapho mbule khona ekhaya. So ngodinga umthandaza mini ake sidibana lapha eThekwini mhlawumbe kukhona ukudinga engakuphathela kona kungaba yisowasho kungaba ngamanzi kungaba impepho kungaba ikhandlela mbukelo khona ekhaya ukuze kuvuleke into zakho zikhanye mhlawumbe kungaba i-magic oil mbukelo khona ekhaya ngikubona nje kukhona okungenzeka impilo yakho mbukelo khona mhlawumbe ufuna ukugezwa lapha olwandle mbukelo khona ekhaya Nkosi kubusisa mbukelo khona ekhaya izobalungiselelo ekuzobona umthandaza mini eThekwini noma kanjani Nkosi kubusise ngiyabonga.